Opala! Ne mora več midva res v šolo. Ja. Ne mora več toliko časa za nič furati. No, pozdravljeni, dragi najini sledilci. Ponovno na novi lokaciji, Bike Park Bovec. Včeraj so ga otvorili, midva sva rekla, da ne greva v gužvo, tako da en dan kasneje, ampak nič ne de. Evo, tle se nahajamo. Zaenkrat imajo dva traila, Airline pa Jungle Line. Višinske razlike pa to ne vem, če bom kje našel napisal, drugače pa ja, rdeča pa modra. In ja, gremo prvo Airline pogledat, pa greva Jungle Line, pa verjetno še parkrat eno ali drugo, kjer nam bo bolj pasala. Ampak se nadejam že zdaj, da bo zelo fajn, ker kako ne bi bilo, v Bovcu smo. Valentina je nahajpana, full razpoložena. Ne bomo zgubljali besed in časa, ker šatl je šel že dol in jo bo zihar čakal, kot vedno vsi, tako da gremo furat. Prva runda je, gremo v izico, kot vedno, kar pej do štarta, probi ga najdeti. Uje. Je boj. Avtostrada. Tako, kar nama je všeč, označen vse. Evo, Airline, srednje zahtevna, kolesarska proga. A si ready? Eno. O, nice. Volano. Dobra proga, a? Ja, prav bolana. Prav bolana. Bolana? Ne, ful dobra. Greva zdaj še enkrat to, greva prvo rdečo preveriti. Ja, rdečo. Ok. Thank you for your call. You are currently in a queue. Please continue to hold. Your call is important to us. Airline zvožen, zdaj smo že na Jump Lineu na začetku. Airline je bil super, gremo za to, pa se bova pa odločila, kaj raj vozila. Koliko bo šla pa zdi oboje, saj še enkrat. Ker gremo. Ne mora več midva res v šolo. Ja. Ne mora več toliko časa za nič furati. Nice, naslednjo rundo. Tu skočil. Tega pa ne. Miau, miau. Opala! Kam greš, če pa... Saj sem bil dosti v zadnji. Ja, se začin zastavlja. Počas si šla. Ja, vidim, ja. Zdaj veš za naslednjič. To se tudi da skočiti.
Pač zdrsnil mi je. Ja, sem videl. Wow. Wow. Drugače to čisto v redu. Čisto luštno. Ne, levo. Levo. Znači, pač bi naprej pa. Dve variante. Jump, okay. Nope. Next time. Ja. Ale, stare smučke, če hrabaš. Lamborghini smučke. Hvala huda, da bi imeli tam iz vrha en trail, samo ful strmo, ne vem, kako bi ga naredili. Please continue to hold. Your call is important to us. Evo, no, oba dva traila sta zvožena, oziroma smo šli čez. Videli ste, kakšni so. Sta. Oziroma še enkrat airline. Ne gremo pa uživati. To je to. Pa še mogoče kaj v Soča noge namočiti, da se malo ohladimo. Ker dan je zelo prijetno topel in sončen. Zakaj? Emotional damage. Just a walk in the park where the world fades. Now we're leaving our marks. They try to hold me down, tear me apart. But with you, baby, nothing seems so hard. They said I'd never make it, that I lost my spark. But you lost my compass, guiding me through the dark. Stumble and trip, yeah, I made a mess. But with you, every day's like this. Every step we take, we're turning the page. With you, I'm out of my cage, feeling all the rage. Men used to talk, but now they stay quiet. 'Cause with you, I don't need to start a riot. You inspire me to dream, reach for the sky. No, my head's not asking why. In a world so cold, you light up the spark. With you, baby, it's just a walk in the park. Just a walk in the park. Just a walk in the park. Kje imaš pa perček obljubljen? Tu ga imamo v avtu, v senci. Ja, tam, ob Sočki, z nogami v vodi. Hvala za predzadnjo rundo. Morvaj še noge namočiti. Ja, čau. Let's make the mark. Like a rock in the park. I'm not your trophy, I'm not your prize, but with you, baby, I see through the lies. You don't try to change me, you let me be, and that's the kind of love that sets me free. Every step we take, we're turning the page. With you, I'm out of my cage, feeling all the rage. Men used to talk.
Čau! Ja, super je bilo. Enkratno. Vidimo se. No, to je bilo to. Gremo še nogice namočiti. Zadnje besede. Najprej lepi Soči. Lahko bi bilo 2 dni tole, ne? Ja, se bo kdaj 2 dni. Jaz lahko rečem, airline, ali kakorkoli se mu reče, je ena izmed boljših prog v bistvu. Praktično za vsakega zelo dinamična, hitra. Ja, cool. V glavnem, če bo pa še kakšen dodatni trail s časom zrastel sraven, bo pa še toliko bolj. Glede cen je tako, da poldnevna karta 4 ure je 25 evrov, ne glede na število šatlov, celodnevna oziroma 8 ur je pa 35 evrov, ne glede na število šatlov. Dobro, vse sta 2 progi, ampak dejansko se jih ne naveličaš. Ja, lahko bi jih Cool. dolgo. Da imamo pač na tak model Slovenije, ki je že to sam po sebi lep, še bike park, Ja, tako da je res ja. popolna kombinacija, saj za naju za počitnikovanje. To bo še ful dober in ful velik, samo ustrajati. Je treba in podpirati bike parke in kolesarje, ker je to pozitiven turizem. Zdaj pa glede na to, da sva v Soči, moram jaz kot vedno, kadar greva kam, kjer je voda, se še noter vršiti. Eno skleco pa domov. Jebe me. Pridite kaj pogledat, bike park Bovc in na splošno Bovc, ni bed.